A nelej najprv vodu. Keď mi to vidí, tak už lejem. Počkaj, neviem, koľko mám SPF na sebe, takže ideme už, či čo? Ďakujem Samovi Blahovi, že Nevíš to. Ďakujem Samovi Blahovi. Ďakujem Samovi Blahovi. Nemám ti titulky dať. Nemám ti čítačku priniesť? Odštartuj ma, počkaj. Si odštartovaný. Číslo. Jaj, 3, 4, 10. No tak normálne. Za nomináciu na Ice Bucket Challenge. Nesmej sa. Na čo sa smeješ? Blahovi za nomináciu Ice Bucket Challenge. Na Ice Bucket Challenge. Jo. Na Ice Bucket. Ne, počkaj, jak sa povie? Ice Ale ne, počkaj. Že ma nominoval na, alebo že akože na. No určite na od. Dobre. Martina Špaňa. Jak sa usmievaš? Ďakujem Samovi Blahovi za nomináciu na Ice Bucket Challenge. Ja nominujem Tobiasa Tomášoviča. Ale prvá časť nám už ide. Už prvá veta ide dobrá. Dobre, Tobias... Ježiš, ja som to nenatočila teraz. Počkaj, to myslíš vážne?